Ka laishnong secondary school nongbareh kapadon Amlarem subdivisions kalale bahaya kini ke SSLC exam 2020 nda kabayo 100% ka pass percentage bat baladon ru sangut ki kena ki balayo distinctions ki bayakun ya kini ke SSLC kiladon ko bakat kandai ngut ha ka babaro kila pass lut bat kadai ru kesin banakong ba kini ke school kalayo distinctions ha ke Hindi ka idahun polong kadai ke kena kabayo distinctions ha ke Hindi nda kabayo profession marks empat kumjuro kalayo distinctions ha ke health and physical education nda kabayo profession marks ka idahun polong kadai ke kun jong usriak talang empat kadisi polong sakiwai pat ki bayo distinctions na kene ke school ha ke subject health and physical education ki bakantuk ya uman silang sportman nda kabayo profession marks empat umeban kentiu shooting da kabayo profession marks empat uske khongla da kabayo profession marks